Hey, welcome to my vlog. Welcome to my YouTube channel. Ay may gabi ide sa tanan. Before ta matulog, ito muna ang akong isultis inyo. Kinanglan di ay ta nga mag-pray before ta matulog. Kay kung dili daw ta mag-pray, matulog ta. Umiibid-ibid daw na si taning sa atong pagtulog. Din, dili ta maka-pray sa atong pagtulog. Muna nga, matingala na lang ta nga pag-abot sa buntag, sakit na usay nga inigising nato, sakit atong ulo, tapos masama yung gising natin, anang masama yung pakiramdam natin na tamad tang gibangon, tapos may something wrong nga mabati nato sa atong katawan nga ngano ba ning sakit man akong balikat, sakit man akong tuhod, sakit man akong baywang ibangon, tapos na something nga murag mabigat ibangon yung katawan mo. Kay mao din ay dahilan nga dula-dulaan day tani-taning sa ato nga pagtulog mo na kinanglan day ta mag-pray before ta matulog. Tinuod na kinanglan ko ta mag-ampo mangayo taggiya sa atong Ginoo nga sa atong pagtulog malinaw na atong pagtulog, matulog tang mahimbing, tapos hindi tayo managinip ng masama. Kabantay mo ana nga nakatry na mo ana nga inig matulog mo magdamgo mo og masama. Din pagkabukas mingon ka sa pamilya nimo nga hala na naginip gud ko ng masama kagabi. Kay yun ang ginawa ni Satanas. Kinanglan di ay ta nga mag-pray before ta mo tulog. Before tayo matulog, kinanglan ta mag-ampo diha sa Ginoo para nga ang atong pagkatulog iyatang giyahan, iyatang ubanan, palibutan ta niya sa iyang mga anghel. Ang tibok natong panimalay, mahimbing ang pagtulog ug dili jud ta magadamgo og masama. Hindi tayo managinip ng masama. Hindi tayo magdamgo ng mga dautan ba. Pasensya na kung magsagol-sagol lang atong istorya kay na may dili makasabot Bisaya, na po'y dili makasabot og Tagalog, puriya English kay dili ta kayo ni ana hanas. So Tagalog, Bisaya tayo. So kailangan data nga mag-pray, kailangan ta magdasal bago ta matulog, mag-ampo para ang anghel sa Ginoo naa sa atong tupad. Mauna siya mubugaw kung nay daotang espiritu nga muduol sa atoa pagtulog. Para ang atong pagkatulog dili ta magkamot, dili ta mangalot, dili ta kanang mahimbing ba nga ang atong pagtulog lami kaayo. Sarap kayong tulog, mahimbing. Kay kinsa man ang atong tupad, mao ang espiritu sa Dios, mao ang anghel sa Ginoo nga mo'y magauban sa atong pagtulog. So mag-pray lang, sayang lang. Maana lang ka nga, Lord, una-una pasalamat ka sa tibok adlaw na ginabantayan ta niya. Pasalamat ta niya nga sa tibok adlaw iyatang giproteksyonan sa atong trabaho, sa atong eskwelahan, o bisan unsa imong gipangbuhat sa tanang adlaw, iyatang gigabayan. Pasalamat ta nga ulay na tabo sa atoa, sa tibok pamilya. Dayon pagkahuman nimo pasalamat, mangayo pud tag pasaylo kay basin nakasala ta sa tibok adlaw. Kay mahimong makasala ta sa unahuna, makasala ta sa pulong ug sa buhat. Sa atong sinultihan dali tang makasala, makalitok tag dili maayo sa atong isig kaingon. Hindi sa atong nahuna makasala ta una jud sa nahuna. Tapos ang unahuna kung imong butang sa imong kasing-kasing, maunang mapunta na sa imong dila gawas na. So dapat kung naka sa unahuna imo nang giampo sa Dios, tapos di na nimo ibutang sa imong kasing-kasing ug dili na sad nimo gibutang sa imong dila. Kay kung imo na ibutang sa imong dila ang imong nahuna nga di maayo, nakasala na ta. So kinahanglan ta nga mga ipasaylo before ta matulog, para nga ang atong pagkatulog kompleto gud nga naa ang Dios nagauban sa atoa sa tibuok panimalay, sa tibuok pamilya. Andi matulog tang mahimbing ug walay daotang espiritong moduol. Matatang malinawon
mumatatang himsog ug walay gasakit ug way lusay ang liog. No kay matingala na pagising nato wala ta nakaampo. Pagmata nato kapoy kay ibangon, tapulan kay tang ibangon, lalong-lalo na sa mga estudyante diha. Tawgon sa mga ginikanan, uy bangon na mo kay klase na. Nya dugay pa kaayong mo bangon kay kapoy. Kay unsa iyang gibuhat, gabilar siya sa cellphone. Dugay kay matulog. Tag alaunas ka adlaw na matulog, alas 2 ka adlaw na matulog. Kay nalimtan na ang Ginoo. Dito sa cellphone gabilar. Pero sa Ginoo wala gani naka-prayer. Litso na tulog kay napuyat na sa cellphone. Pagtulog niya alas 3 ka adlaw, alas 2 ka adlaw nagtalaok na. Pagka pila na lang man ka oras iyang tulog. Pag alas 4 gipukaw na siya sa iya mga ginikanan kay palungagon na. O mga estudyante dira, ayaw ninyo pasagdahi ang inyong ginikanan. Kamu mo'y mubangon og luto, kamu mo'y mubangon muhikay, tapos ayaw pasagdahi inyong ginikanan kay inyong ginikanan nakapuras na nagtinarbaho, dagan kay na sila glingaw. Tabangin ninyo ang inyong ginikanan. Then pag tinarong mo pag-eskwela, ayaw tinapulan, ayaw pagbilar sa cellphone. Pwede mo gamit sa cellphone pero unaha usa ang gimbuhaton sa panimalay, and then unaha usa ang Ginoo. Mag-pray ka before ka matulog. Dayon ayaw kalimot nga ang Dios naara jud na magauban kanimo. Tawgon nimo siya kay naara gud na siya matubag nimo. Para nga ang imong pagtulog dunay kalinaw. Then sa imong pagising walay gasakit. Di mo sakit ang liog, di mo sakit ang tikod, di mo sakit ang tuhod, di mo sakit ang lawas. Tungod kay ang Dios naman kauban kanimo. Di nato tagaag lugar ang Satanas nga muduol nato sa atong pagtulog. Kay mudulog na sa mutog bayi ka, nya laki na sa Satanas, mudulog na sa bayi. Dapat atong i-rebuke napoy Satanas nga laki bayi. Muna klase-klase na sila. So di nato tugutan na sila modulog nato. Di nato tugutan. Kundi ang atong idulog, ito pa datong higda, mao ang atong Ginoo kay ang Ginoong Dios mao nay tag-iya sa atong kinabuhi, mo nay gihimo nato, mo nay tag-iya sa langit ug sa yuta, mo nay nag-provide sa atong tanang gikinahanglan. Muunay mo ayo sa mga balatian, munay magbantay nato o siya ang tanan. Kaya ang Dios mo ipatuparon natong tulog, kaya siya atong tawgo ni ining kagabion. Magampo ta para sa Satanas di jud makaduol. Di nato tugutan na sa Satanas makaduol sa ato ang kinabuhi, kundi ang Dios lamang mo makaduol nato. Kay Satanas wala na labot nato, wala na siya labot, ipalayo siya, ipahimpig pinaagi sa ato mga pag-ampo aron ang Dios mo'y magapanalipod nato tibok gabi ug hangtod sa magdamag ang Dios na gakalubo nato sa tibutang pamilya. Magampo lang ta mosalig ug motuo diha kaniya. Mura to og daghang kayong salamat ug nga naa na usab kitay napupo ning kagabion magampo sa dili pa matuo. Thank you for watching and God bless.